masakin hen lebel puki channel to so la home ni ho zo se na bon on ni pa tu nang ban ni so chum chum la chum ho na be khon ki no ite Ukraine te na military government cha apo Antonov chu Serbia gama kon ki pat doa analeng do chu Grace gamsung sa solam kavala khopi ko masun anapu ke na hi hichile ne to crew member gate in thina na to un chule government cha tons somlakhat wal apu jong chu anamang tha tan a hi tin Serbia defense minister Nebojša Stefanovic akun thupon do anomi na hi tu so hina sei bena hichi galman cha ho chu Bangladesh adinga ki po na hi anati thilsu masang chun hichi len na tol pilot hwa kon len na engine buina omjia emergency landing dinga team na an neu chu kavala khopi len na phola kinga dinga anau mahin amun ambo masang kavala elpona kon hlumlam kilometer somli vela gamla wanlai zola chu anapu ja an hitai akiti na hi avela omipiten meikong apu za asu len na su namun akon amu to lonin fire fighter somlanga velin chule fire brigade sagi in pan analaon mai phalmit na chu na chi la piwin he ichi tu su to kimat chun len na chule apu galman cha ho nam hat ta ji chun police ho chule fire department hon avela cheng ho ching theuwa kot pi kot cha ho phata ki kamdingon het sa na anane we zong akiti na hi West Asia gam kaya Joe Biden in avil zo sotlovin Israel le Palestine ki kaaboy na tha ki pankit danin om kita na hi hichi thilsu hi zan kim laya Gaza Strip makon galgu bolhon Israel gamsung rokena anakap load kit ziun Israel in aletu nan Gaza Strip gamsunga air strike na bol kit tav nahi hichi letu nahi satal de ni kho jingka alama Israel in Gaza khopi lailunga bom anakhi ikin ovin agisei nahi hichi thua chun Hamas te rocket bom simna kholpi chu akap si na nahi tin Israel military akun phondo nahi Israel military akun to phondo chun achi sani khwa Gaza akun rocket ni melmohon Israel gamsunga hin kablu no hi hinla hichi ji chun thina manawang ompui ati hi aji chu rocket khat chu Israel air defense in nakapla a khatpin chu mun ong laya chu a hi tin thusu chun a sei ben hi hinla hichi thilsu chungchang a hin Israel buluna ki kap do rocket chu galgu bol koi man kai ho bol hi tin tu sinen ki phonna anei povin a hi zong akiti hichi thilsu hi US President Joe Biden in West Asia ga movil na ananei a hin hinla Hamas te hin hichi holjin na chu anapam lo o condemn anabolo hi akiti alangkhana hichi Israel bomla ana hin US in Israel adosot na avet sa na hi tin Hamas ten anapong do ovin hi somlugu vei channa India le China height level talk chu India gamsung solam ladak muna chu so moldo muna pathin ni nisim somle sigin nin ananei penovin hi hichi ke hona hi adia gamte ni gamgi thua phat so ta hongki buina thu hi asei hom kit tingovin thulut chuna sei ni ga he thei khat chu anu kha pina ki hona chu Mars nisim somle khat ni khwa chu ananei hlona hin hinla ki ho la na chat anom thei lo an hi ki ho na chu mabana ki ho zamna nei na anom kit dingka asia petroling point 15 gogra hot spring akon kinong la do dinguwa anakin up to hi tu song ki ho na hi demchal le depsong hwa kon kinong to do nading thu jong pangdinga gin chat hi dan thlu no min hi
ga he thei khat chu chi sa kum sang ni som ni kuma itia ki din te na zia ki khut la to na anauma Indian Army som ni walin thina na to a chule China lama zong asipai tio tampi athina bana hi chi anathi ho chu Chinese government in ana I mongo hi China le India hin diplomatic relation kum som sigi wala hin neilhon ta awanga gamgi kichuna line of control vela kichuna zia anaki din te jinglhon chu a hi hinla ki mai tu a ki hona nei khoma buin ho su lama gamte ni ki ka a imalam zo sia ki kom tu ding chu alang to gela lam kai ho dei sa chi hi zong akiti ni hi Russia le Ukraine ki ka gal langa sung ahung luta tu khang tha dinga ki tha ki man le ki su gam na khota gal khat dana amzo jing nungin tu tha pina ki mu thulut dong zuin Russia sipai te chu state sa galbol kit dingdan aki go chai tawe ki tin hi Russia defense chief a ko na sipai teo atha bia hata gal kap tha ki dingun hilna ananei zuwe ki tin hi chule Russian commander ho na to phatna velhana aneu to lanin hansan na ki paman ho zong hobdo na ananei zu na hi hichito ki manin Russia tian missile ni Nikopol khupia chen na in ho kapsinan ananei ki non hi achun minin thina na tu ki novina hi chule Ukraine sa solam gam kai khupi Kharkiv munazan ki ma missile na kap hum ki nawa mini in thina na tu in mi tampi zong anama changovin hi Tugev muna elementary school zong kapsi na hi kinin ahin hi chalai muna wang hin thina man na thuwang agi sai do po na hi Ukraine officer ro sei danin munchom khana missile kap khumna wa zong Ukraine milhami thumin thina na tu kinin chenna building ni chule local hospital khat zong anasi na hi atiwin hi Ukraine President Volodymyr Zelensky in Zankim tu phone ananei na Russia tian hunama la god gamho hu do na dinga panpina ana thumbe kinin agisay na hi яка була окупована після 24 лютого. Поступово звільнимо і інші райони нашої держави. Russia sipai tian chi sa Friday ni huchun Ukraine gamsunga Dnipro hupi achun bom anahi kinon Ukraine military target phachompi zong akap si novin anasayovin hi Russian Defense Ministry akon thapon chun Ukraine te command post li kapsi na hi ativin hi amhona sebe nawa achi sani khwa Vinnytsia khupia bom akap humna wa gamdang sipai foreign fighter dampin zong thina anato danovin asayo na hi hichi khupia bom kira chu mi pi namun Hilovin Ukraine military officers hole gampama kon galman cha supply hinbol hon ki hona ti chu meeting anei lai owa ki ka ma hi an tv na hi hinla hichi thu chu kiofin a hilodan bullebal nei lo a hi tin ananil kalun Ukraine gamsung la chai na dinga nu nau chapang hin kho thumjing zong alla ovin Russia ti chu ango zo ovin hi Nuclear Agency ho kontrol dongzuin Russia in Ukraine gamsunga Zaporizhia nuclear plant mon hi aman cha awa galman cha ho koina anayovin asayovin hi aji su nuclear khorpi namun chu koiman alon loading a he no hi ekiti hisilai mon hi hapta masalam pi a pat Russia tian atopha o anahitan hinla nuclear khorpi mun hi Ukraine tian operate na boljing na layu chu hi alangkhana Russia tian tule to la zo te dinga sivak kopi hi atuptan kilove ekiti ne hi Russia te hintu chana hi solam kaya Donbas kam kai se hi allo zo o tabang chu hitan avela kopi ho le si chan le Severodonetsk kopi ho zong amho thunai noya uma hitai ti the hi hinla tu tha Western Defense System ho Ukraine tian aman pan owapan kido na hi ahat jogiel lo ki thu to bonga omna bana Ukraine te hin ichanam khana Russia te pansa anmun pi hola zong
anung dal anung kap thiu chu hikit tan hi tu din muna hi Ukraine te hin Western gamhua koma long range missile ho api te ne ding owa ha ta angi kin u chu hi Ukraine President Volodymyr Zelensky in gamsung nightly address anabol na gamsung ipiten air raid siren ho pata azuyowa chule Russia te prisal gi nawanga Ukraine mipite kimo pi do loadingun anasei na hi amana sei bena Russia te hin Ukraine te hi hanga hat zip over agial na banova Russia te thil tum hi niaucha gimnei ta Ukraine te ta khum ding mipite su lungling law sa Ukraine gamsunga dinga sitna akho na thai pena khumlu ding ti hi a hi anati na hi tusu panapa na sinasin nga hazaw si asung si wa agip pagipanaw kahit pa uwi tusu ka imukit ka ovin nabuanon mang palet si Bay.